Na švetočnej programi, na kotre je promovovana publikacija 2,5 viki obrazovanja u Kocure, školjare prisutnim čitali vjerivki zo fotomonografiji, a avtorka i recenzenti bešedovali o periodoh u istoriji školi, o učiteljoh, o važnosti čuvanja podatkoh o obrazovanju. Tota knjižka predstavlja most medzi prešlostu i terašnjostu. Cilj nam bo stvoriti fotomonografiju, która bude mac so menjej dajaki istorijni fakti, znači vidvoizljem to tih, ktorí bar zvažni za školu i za obrazovanje prez dva stopa i za šodroki, napraviti jednu take pojam, simpatično vidanje, które bude mac atraktivnejši fotografiji. Škola i cerkva boli toti instituciji, ktorí še starali za svoj narod, za svoje djeci, vospitovali ih, obrazovali i zatrimali svoje jestvo, svoj jazik, svoje čustva, svoju nacionalnu svidonost. Programu zbohaceli i muzični točki, kotri vi vedli školjare tej školi. Drukovanje knjižki finansijno pomogli Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, predpisanje u pravu i nacionalni menšini nacionalni zajednici i opština Verbas.